deeply saddened about passing away of Father Balmax Pereira. ते आज आमच्या भितर ना आणि हे जे लॉस आसा हे फक्त कॅथलीक कम्युनिटीचे न्हय तर प्रत्येक गोंयकाराचे जांच्या खातीर तो वावुरतालो, जांच्या खातीर ताणें काम केलें, जे ते इश्यूज घेताले, वेदर इट बी एनवायरमेंटल इश्यू और प्रोटेक्शन ऑफ गोवा, दे वर समथींग दॅट ही वॉज ट्रायंग टू मेक अ डिफरन्स टू द स्टेट ऑफ गोवा एंड गोंयकार. आज तांचे अशे जे passing away, the way he passed away today is unfortunate that we have lost the true soldier of Goa. It's a big loss for Goa, environmental cause of Goa, and the biggest tribute for him would be to follow the preachings that he gave about saving Goa for the future of Goa. देव तांच्या आत्म्याक शांती दिवं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.